India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Wayu beriu la syakem halor kejing keno bula penyap yala ukun beladan arpuis nam karta bekerni di drugs od dekot ya kamet jong u bat let berat haki atli ki jaka kanong ba Ahmedabad jong ka Gujarat ya tho ki pulit. Uni ubla syakem no bekerteng Nilesh Joshi ubla syakem kat budang pet Nepal bat IT syaka crime branch ya tho wayu he pulit. Ya ka klik ki kijat kilalap na artli ki jaka jong kanong ba haka arpo bat arpuai trik u naitum bat lalap bagi dei ki jong uju ubriu ulaya tho. Unilesh Joshi ulami na Ahmedabad banlet sha surat daga bos haka arpu artrik naitum bat kham hadien ulaki daga rel banlet sha Gorakhpur bat nang ni ulatmu ban pet sha Nepal laya tho uteu he pulit. Ya ubla sha kenno layo ban bat daga Railway Protection Force RPF ha Ganganagar Railway Station jong ka Rajasthan habla yo jingtip na ka crime branch ya tho uteu he pulit. Ha ka jing tokit Unilesh Joshi ula pla bula penyap elokun u swayam u bekerni bandi drugs bat kiat namar ujiannya ya mai bat u man kapor. Ha ka step jong ka khat pratrik unaitung u swayam ula di bun u drugs bula sya atim bat ula timsi yala ujong kupa namar ka jing bam ai pisayo u ya ka bau niu lanat ula sya syo hala ukun da uding. Hadien kini ukupa ula wanra ya ka machine otnar plastik ki behe bat let berat ya ka met jong u Unilesh Joshi kham hadin ula ra ya kini ki pla ki artli ki shaka bat berat iki ha artli ki jaka jong kanong ba itu teu he pulit.